Gue mudu nih sing anu. Cek deh. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys. Jalur es krim menuju Bukit Lengkeh. Pendakian. Terus ikut anu melok dalan sing libit. Kanan. Ya kuwi kanan. Yo, dalan sik. Kelenger. Yang di sana itu Bukit Pertapaan, puncak Bukit Pertapaan. Istirahat sih. Lanjut lagi. The power of nyeker, lunyu. Enggak nyeker, lunyu iki. Karena tadi malam habis turun hujan. Ini apa? Cek. Bukit Pertapaan di sana. Di sana Serengat. Oh, ramen tumpak ya Pak di sana. Jalan orang ini iki. Rong raudan kok. Wong liwat. Oh, lho. Engko sing diliwati mah to, Dek. Apa? Manuk. Hati-hati. Jalane lunyu. Gue mudu nih sing anu. Cek deh. Kelenger. Bisa ora? Lewat anu aja lewat tengah, lewat sing nggen suket. Lah. Nah, sing mitik suket. Sisih. Lah. Terus ora? Lah udah ada ndak kuat tok. Karo pertama sik jurune, Pak, Dek. Padha dure. Soale pertamaan kan nek dalane. Penak. Sitoke penak-penak. Pun ndak usah le.
she expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes.